Aus amat nih yang penting di bawah yang diangkat tah macanya yang baik. Halo, gimana? Gimana? Bawa kencai ke dia ke kebon. Kalian orang ulin ke saung. Hubul amat sih jalannya. Iya. Tangguan atau macanya hari biasa. Biar rati Ya, panjang minum. Ya Allah, aku kabina-bina amat sih turut diam ini. Apa gusta yang penting menginum. Oh, mas lumayan nuhun. Ah, Daripada Kim orang mending ke saung yuk. ayo. Ayo ge. Saya ngilu baik kan dia. Enggak mana tinggi ya? Saya orang ke saung di dia mamun sore mah indah pemandangannya. Tadi ya. Di mana jing saung nak? Iya dia harap ya. Mas kadi bae yo. Ini mah ada misalnya. Kayak kotor ya bersih lah yo. Mana jing pano bagus pemandangan dulu Iya, yuk indah kayak sore mah yo. kabeh. Tapi ngisira naik bae. Tengah dulu indah ya sepemandangannya gitu. Mana meureun? Budak kamarananya si Ardi si Apin. Diajak ngalah jagong kok aing. Juga me jagong kamari galde. Wah, di jagong nih merontok di lumayan ya, kan bener tuh galde. Tah dipaling gua ini. Galde ya ini. Aduh. Kayak gimana tuh? Yo kayak gimana? Bugay. Aing nongklak jagong aing segan galal deh jak kamari meulitikan jagong aing maling mah budak. Salah belah aing. Hoi, iya. Aing aing ya boy. Hei. Ada mau jago boy. Dekan yo boy boy. Aing maling jagong aing. Hah? Nang aing melak capek-capek, berapa pernah punya teh jelema. Bebas-bebaskan kau yang di sawah. Mana ada dak yuk? Yang Aing ada. nah ini ya aing kependak dia deh. Tong CS anjing. Guys kumajing keren sebatotan dong banyak. Astagfirullah. Iya kalau berotan lah goblok. Iya di daun. Bae darar ya. Oh iya. Damai. Cop, nah dia. Lu bantan. Dulu anjing. Di mana? Udak tuh tadi yuk. Udah tuh tadi ya. Ente. Bener ya. Bisa udak doang. Bener. Iun kami ge. Ya mah. Ada kemata dina anjing mata ka arte ngeri kebon ya aing. Kemana ya anjing di udah aing. Aing mati parugu biasa. Ulah dia rieu anjing leuweung mah sarangan. Ai denek naon dia udah anjing. Kok ari ngaran anjing leuweung teu kumaha? Saya mengalin yuk. Ayo mayo. Menang anjing deh. Betul ya. Udah balik deh. Lain gerah anjing deh ya. Ampun hai. Makanya makanya senal jebrag jing. Makanya senal jebrag. Hari itu sampai dua sana. Aduh, jalan. Ayo. Gas. Woi, kenaon dararnya duaan di dia? Tangkorok budak. Woi, kenaon dararnya duaan di dia? Memang selowong. Biasa bae kami ngulin kan. Kan bogo anjing di dia. Kumaha menang na Atuh bobogohan. we pemainnya kawan warna. Terima kasih ngajak bawa bogo jing. Kalau kumaha jing. Boy. Tak kebondang der menikmati pemandangan indah jasa. Batur Bede parah bentuk batur. Jadi bede parah juku tong ku dia. Jangan nyoba sabun lain gara ada yang dari saya benang balik tinggal. Os dari os. Nah, ini pedungan. Dadai ka lempang yang si Iki. Aing Jangan yang jomblo sabun, jelah aing. bangsa tongan dia.
klik. Kan dia tuh si daek kan jasa Ketekan nih si Windy. Ih, gila lagi. sore mandi. Dia doang isok mandi bae. Woi, unggal poe gagal jaman dia. Mesti ra kayak cuti lah balik. Oh, ngesin balik ka lagi nya. Ah, nang mandi dia nanti kebon heula. Kalau sih itu lawanan ya. Ih, dasar budak ngalunjak jasa aing kerduaan ngaganggu bae arera di mau berenang. Daripada cicing kayak gue mending ngasap aja sudah menang 2 kotak. Cek, ini orang iya ngedang diri yuk. Ayo. Di mana nang boga si Iki. Ayo ge. Ayo omongna eueuh yuk. Ayo. Ih, palala deui jokot. Ampun aing. Jokot bala di capek. Cek. Mana cek dan gerecek? Udah ada gerecek. Ya, ini tuh ya. Ini nya. Woi, ngibet udah zaman dang deui aing ya. Woi. Dang deui aing anu maling. Oh iya nya. Oh, aman pasti nanti jadi. Eta budak pungal lunjak na ampun aing maling dang deui aing bae. Ngetek gablek duit itu. Kuita cagan gigi lah cuman. Naon dia? Iya ini yung kernya sapaan yo. Tadi jago ngain-ngain nuk maling sebelah lagi bararengal jasa. Di mana yung? Di itu. Iya tuh burung serom ae tadi je kebon aing nuk maling dia mesti keneh masa pesen dia ka dieu. Kamu aing untung mereka nyanti lah ku aing tas mau parawan. Kamu kapenak mah kuanya teh jelema di susep susep. Kudu bae ku aing meureun ditata di rempah. Ayo urang teh jelema na? Ayo coba orang ka ditu jeung aya. Cek, ini orang udah pilu. Mak daripada maling gagal-gagal deui kepenakan jelema mana bae lah. Iung, coba tangan orang. Urang tangan wong sesep-sesepen eta jelema. Cuman lah aing. Kami bina-bina amat ngulag ku caya. Ya, yo, naon nih cai yo? Wajing. Iya. Ih, gini lo lubang nih, Pak. Kita tadi yuk, kanda. Ditarik. Ki. Naon. Gitu jelema na maling jagong ai. Yang jelema eta maingdang dia tadi duaan jeung ai. Gogo tadi eta maling jagong ai. Eta ge seru bae aku kudu dicaca ge udah duaan. Masa urang 17 Eta sia, kunaon cek. ya, dianya nu maling dangdir aing. Enggak anjing, euy. Iya tadi nu maling jagong ai. Dicabokan ka aing dia. Aing euy, situ dulu batu. Masuk kan dia. Anjing kan. Woi, iya anjing. Bagi yang dikubruskeun. Jadi sampai ke apa kan awal soalnya. Siang,